Делегация комиссии парламентского сходу по бюджете и финансах сустрэлася с кіраўніцтвам Барановицкого гарвыканкама. На прыкладе Барановичаў депутаты знакомятся с опытом регионов по развитию гандлёва-промыслового супрацоўніцтва союзной державы. Дарэчы, на экспортные поставки у Российскую Федерацию припадае больше за 70% от агульных продажаў за мяжу продукции барановицких предприемстваў. Сейчас мы рассматриваем ход реализации программ союзного государства, те проблемы, которые возникают при реализации, и, что самое главное, почему приезжаем именно в регион. Мы хотим понять, что нужно производителям, белорусским, с точки зрения поддержки со стороны союзного государства их деятельности на территории Российской Федерации. У планах союзных парламентарыяў наведаць шэраг горадаўтваральных прадпрыемстваў, сярод якіх станкабудаўнічы завод «Атлант», 558-й авіяцыйна-рамонтны завод и вытворчае баваўнянае аб'яднанне. На другі дзень рабочай паездкі ў Барановичах запланавана пасяджэнне камісіі парламенцкага сходу по бюджэце і фінансах.